Serikali ya kaunti ya Kitui utongoini wake Dr. Julius Malombe ni yanengane kitheka cha eka ile kula kuimovea wa koti ni kana kuongelela kana kuvingwa koti ungi kaunti ya Kitui ni kana kuola movinyane ola wende kwithiwa uikosi wa koti ni na ni oneni kana uombulwani we commissioner moveani wa maundu makonetie koti kana maundu makonetie isuna ulani Caroline Zilani kavindani kala wanena na andiki mama ovo itina wa kutambuka ofisini wa Governor Malombe. Livoti yake Onesmus Chalo. Ni uniko munene kwa movea wa koti wa Kitui itina kunengwe kethekana serikali ya kaunti ya Kitui cha eka ile kila kimanyenyoni wa Kitui cha kati kwa koti na kuola kuvivinyana kwa thukumi kotini wa Kitui kinu kila commissioner moveani wa koti na alama atambuka kotini wa Kitui maweta takithitwe kitaonengane uthi wo thukumi mwailu kwi NND ina nandiki mamovo commissioner wa zama isu Caroline Zilani wawetakana governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe amanenge kwanza kiuti na kutambuka ofisini wake kwa koti no kana kwa ile thukumi kotini Kitui umundi kwa chani twithiwe na mkutano na governor wa Kitui na maundu amwe twithiwe twanenanya na governor ni witikilile kukwatana na commission yitu na judiciary kutukwata kuko maunduni ma kuhakikisha kana akini abikia mwenendi governor ni withiwe atunenga 2 acres cia kitheka ni kana withie koti ni wathi kwithwa wakwe kisioni kicha Kitui ingina weta makoti maina sindu cia vata kwa ile uthukumi wayo agenda serikali ni kwikia budget muviani uno kana kwa ile uthukumi wa makoti bambi ya Kenya lakini kindu kimwe twethwa tuona kinene muno especially koti no wa Kitui ni kwithiwa vena thina wa infrastructure na thina usu tutono umina nesa na kwanzia ila ya ilite tuyanenge budget ino tunenga wa judiciary ikaongelwa withia nitwa kwata kunenga athukumia lame uthukuma ba conditions nzio ila matono uthukumia na pia withie mwene ndio lokuka ku access services cia koti ba onake ni watreat wana dignity na ziela ya elite ona wivo Caroline wawetakana governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe wathana kunengane matangi makibu no kana kwikithia makoti Kitui mena kivu cha kuyana na kutethesia NND alama vika makotini twitembea kotini kumana kukomana na thukumi alama thukuma kotini isu kukomana na mwene ndio lotumia koti na kumana mathinala methwa mena mo kana maundu ala methitwe maithinesa thitwe munene muno wa kiunga likweno ni twakwata matangi na atiania unduni usu withia thukumi alame uthukuma kuna mwene ndio lokutumia koti situ tuendeea na kuengage na mwenendi ni kana withie maundu ala tukwikanesa ni matutavia ula kungi methwa tutona ku extend to extend services isu sindu ila tukua na siteo inesa nimeututavia vote vilingwa movo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo.